Šta kaže, jel znate sve podatke protiv koga se borite i sve to? Znam, samo znam da pucaju na nas, ništa više. Ne znate ko puca? Pucaju i teritorijalci, koji drugi. A znate li zbog čega se vodi ova rat, ova bitka? Znam, šta ja znam, ovi, koliko ja kužim tu, ovi kao hoće da se odcijepljuju, a mi kao ne dam. U stvari mi samo hoćemo da se vratimo u kasaru, ništa više. Šta vi mislite, šta dalje, kako dalje, borite se? Šta ima da mislim, samo živ da ostane, ne sam došao u sve. Znaš, care, bio si u vojsci, znaš kako. Šta ti kaže, radiš. A nijedan oficir nije poginuo, sve moje rane poginuo, oficiri. Koliko je tvoji drugova poginulo, znaš li danas? Danas trojica. Nijedan oficir? Nijedan oficir nije poginuo. Gdje si imano na vatrenom položaju? Ne, šta ne znam gdje mi je glava, gdje mi je noga, gdje nemam pojma. Tamo gdje se nalazi, koji je dan, koliko ima godina, nema ništa ne znam. Ludnica živa. Niko u životu gdje da puca, nema neku mene da puca. Gdje to može? To ne može nikako. Ja ne znam stvarno ovo. Samo živ da ostane, molim Boga, eto, ništa više. Samo živ da ostane. Majke. Koliko imaš godina? 19. Kako se zoveš? Bahrudin. Koliko je poginulo vojnika? 4 svega da su. Ovdje na ovom terenu? Ne, ovdje trojica, jutros trojica poginulo. Dvojica jutros, dvojica. Pa i onaj treći što je bio ranjen umro. Pa umru. Pa da. Kako je stanje u jedinici? Šta su, kako? Da vam kažem, svi molimo Boga da se ovo završi jednom, da se živi vratimo svojim kućama. Ja ne znam što umre stara sad. Staro i samo staro je da kažem da sam živ i zdrav ako Bog da će se vratiti. Ništa više je to. Samo tu. Želimo ti mnogo sreće. Pa, kažem, apelujte preko svih medija, televizije, novina, radija, sve da se ovo smiri, da nas povuku. Oni kažu da mi nećemo se povučimo. Evo mi ginemo da se povučemo nazad u kasarnu, da se vratimo, da nas pustimo. A gdje je vaša kasarna? U Karlovcu. Cijepljuju, a mi kao ne dam. U stvari mi samo hoćemo da se vratimo u kasaru, ništa više. Šta vi mislite, šta dalje, kako dalje, borite se? Šta ima da mislim, samo živ da ostane, ne sam došao u sve. Znaš, care, bio si u vojsci, znaš kako. Šta ti kaže, radiš. A nijedan oficir nije. Koliko je poginulo vojnika? 4 svega da su. Ovdje na ovom terenu? Ne, ovdje trojica, jutros trojica poginulo. Dvojica jutros, dvojica. Pa i onaj treći što je bio ranjen umro. Pa umru. Pa da. Kako je stanje u jedinici? Poginulo, sve moje rane poginulo, oficiri. Koliko je tvoji drugova poginulo, znaš li danas? Danas trojica. Nijedan oficir? Nijedan oficir nije poginulo. Gdje si imano na vatrenom položaju? Ne, šta ne znam gdje mi je glava, gdje mi je noga, gdje nemam pojma. Tamo gdje se nalazi, koji je dan, koliko ima godina, nema ništa ne znam. Šta kaže, jel znate sve podatke protiv koga se borite i sve to? Znam, samo znam da pucaju na nas, ništa više. Ne znate ko puca? Pucaju i teritorijalci, koji drugi. A znate li zbog čega se vodi ova rat, ova bitka? Znam, šta ja znam, ovi, koliko ja kužim tu, ovi kao hoće da se odcijepljuju. Ludnica živa. Niko u životu gdje da puca, nema neku mene da puca. Gdje to može? To ne može nikako. Ja ne znam stvarno ovo. Samo živ da ostane, molim Boga, eto, ništa više. Samo živ da ostane. Majke. Koliko imaš godina? 19. Kako se zoveš? Bahrudin.